Okwengenza ukuthi ezingena manje zithi-ke sikhahlele-ke isicelo sikafakazi obecela ukuthi ubufakazi bakhe ungaqoshwa-ke nephimbo lakhe lingazwakali. Kuthiwa-ke lizozwakala iphimbo lakhe, kodwa-ke ngeke buvezwe ubuso bakhe. Okunye-ke kuthiwa okwenzeka enkantolo ngaphambi kwalesi sinqumo, ijaji-ke ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa likhiphe ngaphandle-ke kwenkantolo advocate Malesela Tefo. Yize-ke ifike nencwadi athi-ke ibhalwe ngabakwaMeyiwa, futhi-ke ibhalwe ngesiZulu noma-ke enikeza ummeli u-advocate Sipho-ke Ramosepele ukuthi-ke inkantolo iyamukela. Abantu abaningi bayakhuluma ngalo daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke khona okushaya amanzi ngalo mkhulu. Nangomunye ukuthi uthi ngoba leli cala lihamba ngonyawo-ke lo phela-ke noma-ke lo phela ngamuphi unyaka, ngoba kuthiwa-ke inqwaba yofakazi yilo-ke nalo usazoba-ke nezaba zokubambezela. I think-ke kwabona abomthetho-ke sebechitha nje icala kuthiwa-ke lathethwa, kodwa-ke alibukeki kukhona-ke ozogwetshwa.